Evçemê Cerceqê yê ji nesêbîna Bakurê Kurdistanê xwebera nava bajarê Qamişlo dide. Çemê ji çavkaniya jiyanê îro bûye çavkaniya êş û nexweşiyan ji xelkê Qamişlo re. Tirkiye ji alîkî ve av qut kiriye. Lê xelkên Qamişlo jî bi avêtina çop û gemara xwe barê vî çemî girantir kiriye. يعني براسي أفنا نحضارة هالو قالك يعني وقت بيجي واجهكي باقج نادي باجار ودوقتي نظام دجي هالو بو وقال لك جارا ما قال له ذكر ما تقول برا اف كم مثلا اف بهنا هنا السيرفي ملتي رابي كفر ببي باقج ببي وكارن دبي رابو كل البيش مثلا افكي باقجي اللي باي بردن شارداریا گل آباجارê Qamişlo jî ji demekê ve projeyek ji bo nûjenkirina çemê Cerceqê daniye ser masa xwe. Li gorî hatiye diyarkirin derdora 7 kîlometr çemê Cerceqê wê bê nûjenkirin û paqijkirin. Lê wê serçem jî bi qasî 400 metr di nava bajarê Qamişlo de bi çemento wê bê sergirtin û pişt re jî ji bo xelkê wê bê firotin. Çalakvanên duwarê parastina jîngehê de projeya şaredariya gel ya ji bo çemê Cerceqê gaveke di aliyê binpêkirina jîngeh û nasnameya bajarê Qamişlo de dibînin. Qamişlo jiyana wê têk çê got ev çemê ha birengê got ev projeyê got nû ji aliyê şaredariyê ve hatiye pêşkêşkirin ev çemê hana wî rengî got bê xemqandim Qamişlo têk çê. Ev salê ê zwayiyê li pêşiya me ne tê çem çê nabin bimirin. Çemê me ne xweş e alîkariye ji me dixwaze. Ne tenê çalakvan xelkên Qamişlo jî nerazî bûnên xwe derbarê projeya şaredariyê de dan. براستي جالي قانوني جناب اف بروجا هاني ضد قانون دولي وحتى ضد عقد اجتماعي ده حزار وده تجاره مشروع كله قدمان تج بلديه قامشلو رفض هاتج وزاره شامير خدي خلكي قامشلو ام ناخوازن بكن باطون سريوينا ام خوازن باقش بكن ارضيا وينا بكن شيمنتو بسر نقرن يعني ام بيجن بروجا كشاشه يعني شاشه جبر چه شاشه جبر گو Qamişlo تناس كرن بچمه جغجغ ذات شخون هم سرجسرن ومقابلي چمه جغجغن بروجه كشاشه يعني ديروكا ما تي وندا كرن دما گوسر وري گرتن ديروكا في باجاري تي وندا كرن ذات جخوا دجمن اشترافي خو بكريه يعني تركاش طرفي خو بكريه اف بري سرقت كريه